Ora apa-apa. Oh, kono iki golke iki lho. Wah. Waduh, iya mau. Wah. Waduh, iya mau. Aduh. Kaget, Pak, nyaus. Ya kaget saya. Ora ngerti nek lompat kok. Kecendeken lotek kabeh. Kecendeken. Tarik. Aduh. Mana jol ke siji, ning anu nambani kene. Yo, siap. Wah. Mana jol ke? Toke. Lek rene. Bur. Mir. Lompat ah. Waduh, hati-hati, Lek. Piye iki? Waduh. Lompatnya. Bur banget, guys. Aduh, loro. Balik. Soalnya nutupi aku, Bang. Bertopeng. Ih. Pakai caping bawahnya. Waduh, siap. Waduh, naik lagi, guys. Waduh, ini susah, guys. Susah ini. Waduh, naik lagi kan. Waduh. Mulai marah sapinya, guys. Waduh. Elah. Waduh. Aduh. Tenan toh, guys. Ngamuk toh. Wah, belai iki. Belai pedet liar. Mengkal ya. Edan. Sapi. Wuh. Edan. Di sendal. Waduh. Wayo. Lincah sapi nih. Wah. Santai, Jo. Sana gengan tes anake. Kalau. Wah, muntah-muntah, guys. Ini ngamuk inggir iki ya. Iya, Lek. Asli ngamuk iki. Lek, bahaya, Lek. Kamu, Lek. Wingi kan nyogo sapi jarah iki. Iya. Lek, bahaya, Lek. Tatane bos santai wae. Winter apa lho? Iya. Solo kene wae. Oh, enggak iki. Arep batasi karo Diatasi dhewe ya. wah ngene bae. Wala di. Solo. Wis coke. Wah, nanjak hari wae. Saya ngeri dhewe. Idek ning konten iki, ubiake iki, cepet. Ayo, tenang.
Waduh, waduh, waduh. Wih. Ini guys, bengkel betul lah. Wedan, tekan gedeng guys. Sono. Waduh, munggah neng mawang guys. Munggah neng mawang. Neng jero toh. Waduh, waduh. Golek no bola sik. Golek no bola kok kono. Cancang sih pak. Woi. Edan sapi lagi. Wedan. Nanti tali di tower. Keras sekali. Ya itu Joko ya. Nak kena mobil. Ini lagi dicarikan gantinya nih. Masih sampai sewek.